صبح شده منم از اونهایی که برای روزگار استفاده می بردن گرفتن. قاتل جوان دختران جزای یک عمره گرفت. مصادره زیاده از 40,000 موادهای طرفگری. این و دیگر خبر و گزارش‌های جنایتی در نشر نوبتی برنامه کریمینالی اخباری وزارت کارهای داخلی. مرافعه سعودی قاتلان 2 نفر جوان دختر که از جانب کارمندان میلیسیا پایتخت بازداشت گردیده بودند هفته سپری شده در تالار سود شهر دوشنبه به انجام رسید. همکارانمان از رفت مرافعه سعودی گزارش آماده کردند. هفته سپری شده در بینای سود شهر دوشنبه محاکمه نهایی پرونده جنایتی محکوم شوندگان سفروف دانیار کریموویچ و هممسلک او رؤوف سعدالله عبداللهویچ سالهای تولدشان 1992 استقامت کنندگان شهر دوشنبه ناحیه اسماعیل سامانی کوچه دهنوک بالا که برای صادر نمودن جنایت آدمکشی گناهکار دانسته میشدند به اتمام رسیده سود نسبتشان حکم‌های دخلدار را صادر نمود. چنانکه قبلا اطلاع داده بودیم از جانب گروه اپراتیو تفتیشاتی که حسابی کارمندان پروکراتور ناحیه سینا و میلیسیای پایتخت سازمان داده شده بود 2 حالت قصدن از حیات محروم ساختن شخصان قبلا به در غیب زده معین گردیده سفروف دانیار و رؤوف سعدالله همچون گمانبر دستگیر کرده شده بودند. در جریان تفتیشات معین کرده شد که گمانبر شونده سفروف دانیار با مرحوم حیدر و زمیرماه سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه کوچه علیشیر نوایی که از ماه ینوری سال 2018 این جانب همچون شخصی به در غیب زده در جستجوی رسمی قرار داشت مدتی طولانی شناسایی و رابطه داشته در زمینه نفهمی و رشک پیوسته او را مورد لطکوب قرار داده با رفیقش رؤوف سعدالله نقشه قصدن از حیات محروم ساختن نامبرده را طرحریزی کردند. از جمله ماه ینوری سال 2018 بعد از مورد لطکوب قرار دادن جوان دختر را در باغچه автомашинаи سفروف دانیار جوگیر و با مقصد عملی نمودن نیت ناپاک و جنایتی خود به تپه‌های ده خرندگان ناحیه ورزا برده با یک بیرحمی مخصوص او را به هلاکت رسانیدند. سپس به خاطر پنهان نمودن از جنایتشان جسم جوان دختر را در چخوری تقریبا 50 متر پنهان کردند. طبق نشانداد نامبردگان هنگام کافتکاو از چخوری مذکور در برابر جسد مرحوم حیدر و زمیرماه جسد دیگر نیز پیدا گردید که نامبرده شهروند مهرافروز خالمیرزا سال تولدش 2001 استقامت کننده ناحیه اسماعیل سامانی دهه الخطای می باشد. نامبرده نیز از ماه اپریل سال 2020 همچون شخص بدر گردیده در جستجوی رسمی قرار داشت. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که دومین جنایت کشتار را شهروند رؤوف سعدالله صادر نموده است. نامبرده هنگامی به فعالیت مسافرکشانی مشغول شدن در گردش دهه خرندگان مرحوم مهرافروز خالمیرزا را به автомашин شخصی خود سوار نموده مورد لطکوب قرار داده است. از حالت بیهوشی و عاجزی جوان دختر استفاده برده به واسطه автомашин خود به مکان قبلی یعنی تپه دهه خرندگان برده با بیرحمی مخصوص نامبرده را به هلاکت رسانیده است. گمانبر شونده رؤوف سعدالله با گمان آن که این عمل صادر نمودش از نظرها پنهان میماند جسد مرحوم مهرافروز خالمیرزا را نیز در مکان قبلی پنهان کرده است. وابسته به حالتهای مذکور از جانب پروکراتور ناحیه سینای شهر دوشنبه نسبت رؤوف سعدالله و سفروف دانیار با ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده پوره و همه‌جانبه مورد تفتیش قرار گرفت. در جریان بررسی و مرافعه‌های دادگاهی وجه‌های در پرونده جنایتی مذکور درج گردیده به پورگی اثبات خود را یافته سودشوندگان رؤوف سعدالله و سفروف دانیار در جنایت آدمکشی گناهکار دانسته شدند. وابسته به این سود نسبت هر کدام حکم‌های دخلدار را صادر نمود. سفروف دانیار کریموویچ در صادر نمودن جنایت با ماده 104 قسم 2 بندهای وضع کدکس جنایتی جمهوری گناهکار دانسته شده و او با همین ماده جلو در نمود محروم ساختن از آزادی به مدت 22 سال با ادای جلو در کلان اصلاح اداره نظام سخت تعیین کرده شود. رؤوف سعدالله عبداللهویچ با ماده 104 قسم 2 بندهای وضع کدکس جنایتی جمهوری گناهکار دانسته شده و او با همین ماده جلو در نمود یک عمره از آزادی محروم ساختن با ادای جلو در کلان اصلاح نظام مخصوص تعیین کرده شود. روز 9 دکبر سال جاری جسد مرد 64 ساله ساکن ناحیه کوشانیان با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت گردید. در نتیجه بردن کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا شهروند سلطان مراد و محمد همچون گمانبر بازداشت کرده شد. نامبرده در حالت مستی جنایت آدمکشی را صادر نموده است.
офоқи қодириён ин ҷиноятро шарҳ медиҳад. аз меъёр зиёд истифода намудани нӯшокиҳои спиртӣ барои инсон зараровар буда дар бисёри ҳолатҳо ба содир намудани кирдорҳои хилофи қонун оварда мерасонад. далели ин гуфтаҳо куштори бираҳмонаи як нафар мард дар ноҳияи кӯшониён мебошад ки аз ҷониби ҳамдиҳаи худ дар пайи муноқиша ба ҳалокат расонида шуд. рӯзи 9 декабри соли равон ҷасади марди 64-солаи сокини деҳаи Истиқлоли ноҳияи мазкур бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт карда шуд. зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативи тафтишотӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Кӯшониён ва прокуратураи ноҳияи мазкур муайян карда шуд ки ин нафар Султон Муродов Маҳмад соли таваллудаш 1956 сокини деҳаи Истиқлоли ноҳияи мазкур аст ки санаи 8 декабри соли равон бо Турди Алиф Холмурод ҳам деҳаи худ дар ҳолати мастӣ байнашон муноқиша сар мезанад. Турди Алиф Холмурод бо мақсади баргардонидани фонуси дастиаш ки гӯё марҳум Султон Муродов фонусро аз хонааш дуздидааст ба манзили истиқомати номбурда омада аз сабаби муноқишаи ба миён омада дар ғазаб мешавад ва ба корди хоҷагӣ як маротиба ба гардани ӯ мезанад. дар натиҷа номбурда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. вобаста ба ин ҳолат нисбати гумонбаршаванда Турди Алиф Холмурод дар прокуратураи ноҳияи Кӯшониён парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. аз ҳад зиёд истеъмол намудани машруботи спиртӣ дар бисёр маврид боиси содир намудани ҷиноят мегардад. як нафар сокини 37-солаи шаҳри Душанбе дар ҳолати мастӣ бо як нафар сокини пойтахт муноқиша кардаву ӯро мавриди латукуб қарор додааст ки дар натиҷа ҷабрида дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Сироҷдини Шакурӣ вобаста ба ин ҷинояти одамкушӣ гузориш омода кардааст. ҳар кирдореро подошест. дер ва ё зуд нафарони ҷиноятпеша дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. ин чеҳрае ки шумо дар навор мебинед Шарванд Набиҷанов Азамат соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Алишер Навоӣ мебошад ки барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ гунаҳгор дониста шуда ахиран дар натиҷаи фаъолияти пурсамари прокуратураи ноҳияи Сино номбурда дастгир гардида ҷинояти содир намудааш бо далелҳо исботи худро ёфтаанд. мавриди зикр аст ки номбурда пайваста ба нӯшидани машруботи спиртӣ машғул буда зиндагонии танҳоиро пеша намудааст. чуноне зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян гардид номбурда моҳи июли соли 2019 тақрибан соати 4 субҳ ҳангоми дар кӯчаи Алишер Навоӣ ба гашту гузор машғул шудан бо сабабҳои ночизе бо марҳум Шарванд Мақсудов Ҳикматулло соли таваллудаш 1967 муноқишаи лафзӣ намуданд. дар заминаи баланд гаштани хусумату бадбинӣ айбдоршаванда Азамат Набиҷанов ба воситаи занҷири сагаш ки дар дасташ тоб дода буд номбурдаро мавриди лату кӯб қарор дода бо як бераҳмӣ ӯро ба ҳалокат расонидааст. و پیش رستورانی این سینو بالاتر گذاشته بودم یا اگر کلون گذاشتم دویم راده اما مقصودی و پیشی ما رفته سبب ماست بود رفته سبب با ما اوسرسه رفتم و اوسرسه پیش رفتم و پیشتش اوسرسه رفتم با پیش تنکره ایستادم ما گفتم بزرگ برا با ما بخزیم برام نگاه کردم که چقدر خام میشود پیش ساعت میبیرم سانگ میگه 3 ساعت اقوام میکنم میزنم و نگاه کنم که سوی 20 ساعت میبیرم پیشش حالشون جان میشه و سکتی تو چکتی اقوام میکنم و نگاه کردم که همون زنجیقتی زدش یا تزدش ما تاثیر ریختم رفتم. воқеан як лаҳзаи хашму ғазаб боиси аз ҳаёт маҳрум гаштани нафаре ва пушти панҷараи маҳбас равона гаштани нафари дигаре шуд. вобаста ба ин айни замон нисбати айбдоршаванда Азамат Набиҷанов бо модда 104 қисми 1 яъне одамкушӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. филиали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хубҷам Инвест воқеъ дар шаҳри Бухтар ҳадафи дуздон қарор гирифт. милисияи шаҳри Бухтар барои ошкор намудани ҷинояти дуздӣ фаъолияти оперативиро ба роҳ монда ахиран ҷинояти мазкурро ошкор намуданд. гузориши навбатӣ оиди чапдастии як гурӯҳ гумонбарон омода шудааст.
با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر ضمن بردن کارهای اپراتیوی جستجویی میسر گردید که 5 نفر از ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه رودکی را که دست به دزدی 613,992 سامانی فیلیالی جمعیت دارای مسئولیتش محدودی خوب جمع اینوست واقع در شهر باختر زدند دستگیر نمایند. جنایت مذکور را شهروندان شایف علیشیر سال تولدش 1994 ساکن ناحیه رودکی، برات سفرعلی سال تولدش 1995، رازیقف مراد علی سال تولدش 1987، میر جمالوف دیلاور سال تولدش 1984 و تشریف ادریس سال تولدش 1999 که ساکنان شهر دوشنبه می باشند صادر نمودند. ضمن پرسش گمانبر شدگان معلوم شد که میر جمالوف دیلاور خود کارمند شرکت مذکور بوده سرکرده جنایت دزدی است. با مصلحت پیشکی طریق پنهانی به خاطر تصرف نمودنی مبلغ‌های پولی شرکت کلید صندوقچه آهنی یعنی سیف را به هم مسلکانش که چند مدت نقشه جنایت دزدی مبلغ‌ها را کشیده بودند می‌دهد. سپس برای عملی نمودن نیت‌های غرضناکشان طبق مصلحت پیشکی شهروندان شایف و براتف طریق کلیدی در دست داشتهشان از فرصتی برایشان مناسب و نبودن اطرافیان استفاده نموده غیر قانونی وارد کارگاه شرکت می‌گردند و مبلغ‌های پولی به شرکت تعلق داشته را تصرف نموده از جای حادثه غیب می‌زنند. در صادر نمودن این جنایت رازیق و تشریف نیز با آنها همراهی کردند. بعد از دستگیر شدن نفران گمانبر قسمی از مبلغ‌های ربوده شده همچون دلیل شهید دریافت و مصادره کرده شدند. به دست افتادن گمانبر شدگان گواه آن است که پرده از روی همه گونه جنایت برداشته شده جنایتکاران بی‌جزا میمانند. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر نسبت این نفران پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان میلیسیای ناحیه 5 یک نفر زن را برای دزدی 40,000 سومانی دستگیر نمودند. همکارمان افق قادری را وابسته به چپدستی این زن گزارش آماده کرده است. زن مادر همیشه چون رمزی پاکی و مشفق و مهربان شناخته شده چراغ خاندان به شمار می رود و راهنما و هدایتگر است. متاسفانه بعضی از زنان و دختران قدر احترام خود را نزد جامعه پست کرده دست به کردارهای جنایتی میزنند که زیاد نگران کننده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی در اساس عریضه ساکن ناحیه مذکور میرزایف عایدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مبلغ‌های پولیش به مقدار 40,000 سامانی یک نفر زن ساکن ناحیه مذکور را همچون گمانبر این جنایت معین و دستگیر نمودند. معین کرده شد که مبلغ‌های پولی نه از جانب شخصان بیگانه بلکه کلین این خاندان از خانه پدر شوهرش تصرف شدند. نایله تقای مراد سال تولدش 1998 ساکن جماعت دیهات آزادگان مادر 2 فرزند نابالغ از فرصتی به خود مناسب از نبودن خسر و خشتامانش استفاده نموده وارد منزل استقامتی آنها می‌گردد و از داخل صندوق چوبین در 3 مورد مبلغ‌های پولی پس‌انداز عائله را تصرف می‌نماید. نام برده مبلغ‌های تصرف نموده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده با این کردار قصدانه خود به جبر دیده ضرری جدی رسانیده است. از خانه خسر پشتمانم سوم‌هایی که برای روزگار استفاده می‌بردن گرفتن. این حال با شوهرم و خسر پشتمانم زندگی ندارم. از کاری کردم پشیمان هستم. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 پرونده جنایتی نسبت نایله تقای مراد با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان میلیسیای پایتخت در نتیجه کارکردهای اپراتیوی جستجویی باز یک نفر ساکن شهر دوشنبه را برای به معاملات برآوردن بیش از 40,000 موادهای پیروتکنیکی بازداشت نمودند. گزارش نوبتی در این خصوص.
новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ ҷиҳати пешгирии истифодабарӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводҳои пиротехникӣ ҳамону шаҳрвандону тоҷироне ҳастанд ки ба хотири ба даст овардани манфиат талаботи қонунгузориро сарфи назар намуда ба фурӯши воситаҳои тарфгарӣ машғул мешаванд. ин амали онҳо боиси паҳн гаштани маводҳои пиротехникӣ ва истифодаи бемавриди он боиси халалдор гаштани фазои оромии ҷомеа мегардад. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи шомансур дар натиҷаи пешбурди як қатори чорабинои оперативии санҷишӣ шарманд бобоев Насим соли таваллудаш 1999 сокини шаҳри Душанберо бо гумони муомилати ғайриқонунӣ маводҳои пиротехникӣ дастгир намуданд. зимни кофтуко аз номбурда дар маҷмӯъ 96 қуттии маводҳои пиротехникии нави Трения дарёфту мусодира карда шуданд ки дар маҷмӯъ 43200 донаро ташкил медиҳанд. воқеан бемавриди истифодабарии чунин маводҳои таркарда боиси халалдор гаштани осоиштагии шаҳрвандон ва расонидани таъсири манфӣ ба беморону кӯҳансолон мегардад. аз ин лиҳоз мувофиқи қонунгузории кишвар истифодабарӣ ва муомилоти он манъ гардидааст. вобаста ба ин нисбати гумонбар тибқи талаботи модда 199 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот дар ин самт ҷараён дорад. зимни дори намудани чорабиниҳои мақсаднок аз тарафи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ муайян гашт ки дар дукони соҳибкор Одинаев Сафаралӣ ки ба пухту пази кулчақанд машғул мебошад масрафшавии барзиёди нерӯи барқ ҷой дорад. ҳамзамон дар дукони нонпазии соҳибкор Мирзоев Хуршед ҳолати ғайриқонунии нерӯи барқ ошкор гардид. мавриди қайд аст ки соҳибкор аз таҷҳизотҳои гармдиҳандаи баландшиддат барои пухтани нон фаровон истифода карда истодааст. илова бар ин талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор низ риоя намешаванд. кабелу ноқилҳои барқӣ дар ҳолати хавфи сар задани сӯхтор қарор дорад. оиди ин ҳарду ҳолат нисбати соҳибкорон корҳои идома дорад. саҳми кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар пешгирӣ ва ошкор сохтани қонуншиканиҳо вобаста ба олами ҳайвоноту наботот назаррас аст. ҳафтаи равон кормандони ин ниҳод як далели шикор ва интиқоли ғайриқонунии моҳиро ошкор намуданд. кормандони ин ниҳод дар пайи дойр намудани чорабиниҳои мақсаднок як нафар сокини вилояти Суғдро боздошт намуданд ки ӯ беш аз 100 килограмм моҳиро ба шаҳри Душанбе интиқол додан мехост дар ин ҷо ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. ёдовар мешавем ки моҳиҳои мусодирашуда ба муассисаҳои давлатии марказӣ дастгири оила ва кӯдакӣ рақами 1 ва 2 шаҳри Душанбе дастрас карда шуданд. пайваста дар барномаҳои қаблӣ оиди мардумфиребӣ ва ба сеҳру ҷоду машғул гардани баъзе аз нафарони манфиатҷӯй гузориш омада намудаву пешниҳоди тамошобинон гардонида будем. мутаассифона ҳоло ҳам нафароне ёфт мешаванд ки ба чунин нафарони қаллоб бовар кардаву назди чунин авомфиребон мераванд. дар натиҷаи мушоҳида ва маълумотҳои оперативии кормандони раёсати огоҳонӣ ва пешгирӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ чеҳраи боз як нафар ҷодугар ошкор гардид. ин нафар шаҳрванд Наимова Зуҳро соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Нусратуллои Махсуми пойтахт мебошад. мавриди қайд аст ки ӯ новобаста аз он ки дорои ягон маълумоти тиббӣ ва ҳатто ҷамъиятӣ нест ба хондани дуоҳои ғалат ва навиштани тумору таштоб машғул буда бо ин васила аз корафтадагон ё ба истилоҳ мизоҷони худ маблағи калоне мешитонад. ҳангоми ворид шудани кормандони раёсати мазкур ба манзили иҷорагирифтааш номбурда бо истифода аз карта тухм либосҳои таҳпӯши занона ва мардона ба сергарӣ машғул буд. айни ҳол оиди ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад. бинандагони азиз, ин ҷо расидем ба поёни барномаи имрӯза. рушду бақои давлат аз мову шумо вобаста аст. умедворем ки бо амалҳои солеҳ кору пайкори созанда ин ватани ваҳдатобод ободтар мешавад. ба ҳадафи шумо дар ин самт устуворӣ ва иқдоми созандаро таманно дорем. чун ҳамешагӣ таъкид менамоем ки бо милитсия ҳамкорӣ намоед. ҳар то барномаи оянда тансияту хушуд бимонед.